Didayan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar deui ieu aya kulup jengkol, goreng peuteuy, sambal terasi, terus aya toge, oseng kangkung, lauk peda goreng guys, sintrong juga nasi. Oke guys, sebelum kita santap, sebelum kita habak, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin amin amin. Wih, mantap ya guys. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Grup jengkol guys, sambal terasi, tuel. Mantap. Oke. Mantap ya mas. Lebih mantap. Sintrong guys. Didayan ya guys. Udah. Kerupuk guys. Grup jengkol guys. Berlarut. Mantap ini guys, lalapannya. Goreng putih itu ini guys ya. Nah ya saya. Ini guys, sok pedak. Grup jengkol. Mantap.
Alhamdulillah. Jengkol. Goreng putih juga guys, mantap. Oke ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.